Welcome to this tutorial in medical Slovene, where you will learn how to take the patient's medical history. Good morning. Dobro jutro. Good afternoon. Dober dan. Good evening. Dober večer. Hello. Zdravo. My name is. Ime mi je or moje ime je. I'm a doctor working in. Sem zdravnik in delam v. I'm a medical student from. Sem študent or študentka medicine z. I'd like to ask you some questions and examine you. Želel or želela bi vam zastaviti nekaj vprašanj in vas pregledati. Is that all right? Se strinjate? Please tell me if you don't understand something or would like to ask a question. Prosim, povejte mi, če česa ne razumete ali pa me želite kaj vprašati. Could you please repeat that? Bi lahko prosim to ponovili? I'm sorry, I missed what you said. Se opravičujem, vendar nisem dobro slišal or slišala, kaj ste rekli. Personal information and social history. What's your name? Or what are you called? Kako vam je ime? Or kako se kličete? Would you please spell it out for me? Bi mi ga prosim črkovali? How old are you? Koliko ste stari? Where were you born? Kje ste se rodili? Are you married or single? Ste poročeni ali ne? Do you have any children? Imate kaj otrok? Where do you live? In a house or flat? Kje živite? V hiši ali v stanovanju or bloku? Which floor? Is there a lift? V katerem nadstropju? Imate dvigalo? Do you live alone? Who lives at home with you? Živite sami? Kdo živi z vami? What is your work/job? What do you do for a living? Kaj ste po poklicu? Kam hodite v službo? Does that involve any hazards? Ali je vaše delo nevarno? Do you travel much? Have you been abroad recently? Ali veliko potujete? Ste bili pred kratkim v tujini? Chief or principal complaint. What brings you here today? Zakaj ste prišli? What can I do for you? Kako vam lahko pomagam? Tell me what's wrong or what the matter is. Povejte mi, kaj je narobe or kaj vas muči? What's your main problem/complaint? Kaj je vaša glavna težava? Or kaj vas najbolj moti? General questions. How have you been feeling in general? Kako se sicer počutite? Or kako se počutite na splošno? Have you been feeling generally unwell? Se na splošno slabo počutite? Do you feel tired? Ste utrujeni? Do you sleep well? Dobro spite? Do you have a fever/temperature? Ali imate vročino or povišano temperaturo? Have you been sweating? Ali se kaj potite? Have you been sweating at night? Ali se ponoči potite? How is your appetite? Kakšen je vaš apetit? What are your eating habits? Kakšne so vaše prehranjevalne navade? Have you lost your appetite? Ali ste izgubili apetit? Or ali vam hrana manj tekne?
Is your weight steady? Ali je vaša telesna teža stabilna or vedno enaka? Have you gained weight? Have you lost weight? Ste pridobili kaj teže? Ste shujšali or ste izgubili kaj teže? Past medical history. Do you have any chronic illnesses or medical conditions or diseases? Ali imate kakšno kronično bolezen or kronično zdravstveno stanje? Do you go to the doctor regularly? Ali redno hodite k zdravniku? Have you been in hospital before? Ali ste bili kdaj prej v bolnišnici? Have you had or do you have any of the following diseases? Ali ste kdaj imeli ali pa imate katero od sledečih bolezni? Diabetes, diabetes or sladkorna bolezen, high blood pressure, povišan krvni tlak or hipertenzija, heart disease, bolezni srca, jaundice, zlatenica, tuberculosis, tuberkuloza or jetika, epilepsy, epilepsia. Drug history concerning medications. Do you take any regular medications? Ali redno jemljete kakšna zdravila? What are they for? How long have you been taking them? Zakaj or za katero bolezen jemljete zdravila? Kako dolgo jih že jemljete? Are you taking contraceptives? Ali jemljete kontracepcijske tabletke? Are you taking any over-the-counter or alternative medicines? Ali jemljete kakšna zdravila, kupljena v lekarni? Ali se zdravite s pomočjo alternativne medicine? Are you taking any natural medicine? Ali se zdravite z naravnimi zdravili? Family history. Are your parents still alive? What did they die of? How old were they? Ali so vaši starši še živi? Zaradi česa so umrli? Koliko so bili stari? Are there any diseases in your family or that run in your family? Ali so v vaši družini kakšne dedne bolezni? For example, heart disease, epilepsy, diabetes, asthma or other lung diseases? Na primer, bolezni srca, epilepsija, sladkorna bolezen, astma ali druge pljučne bolezni. Are your children healthy? Ali so vaši otroci zdravi? Alcohol, smoking and recreational drug use. Do you drink alcohol? Ali popijete kaj alkohola? How many units per week? Koliko enot na teden? Have you ever been told to cut your alcohol intake or drink less? Ali vam je kdaj kdo rekel, da zmanjšate vnos alkohola or pijete manj? Have you ever had any problems at work or home because of drinking alcohol? Ali ste kdaj imeli težave v službi or na delovnem mestu ali doma zaradi pitja alkohola? Do you smoke? How many cigarettes or cigars or pipefuls per day? Ali kadite? Koliko cigaret / cigar / tobaka na dan? How many years have you smoked? Koliko let že kadite? One pack here is 20 cigarettes per day for 1 year, so 60 cigarettes a day for 10 years equals 30 pack years. En zavojček leto. 20 cigaret na dan eno leto. 60 cigaret na dan 10 let je enako 30 zavojček let. Have you tried to stop smoking? Ali ste kdaj poskušali nehati or opustiti kajenje? Do you use or have you used any recreational drugs not prescribed by the doctor?
Ali uporabljate oziroma ste kdaj uporabljali nedovoljene droge? For example, marijuana, heroin, cocaine. Na primer, trava or cannabis or marihuana, heroin, cocaine. Have you had any problems with that? Vam je to kdaj povzročalo težave? Allergies. Are you allergic to any tablets or medications such as penicillin? Ali ste alergični na kakšne tablete ali zdravila, kot na primer penicilin? Which drugs? What happened? Katera zdravila? Kaj se je zgodilo? Have you ever had a bad allergic reaction? Ali ste kdaj imeli hudo alergijsko reakcijo? Are you allergic to anything else, such as? Ali ste alergični na kaj drugega, kot na primer? Animals, živali, house dust, hišni prah, pollen, cvetni prah, insect stings or bites, piki žuželk, foods, hrana. Does anyone in your family have allergies? Ali ima kdo v družini kakšno alergijo? Pain. Do you have any pain? Ali vas kaj or kje boli? Can you describe it for me? Mi lahko opišete, kako vas boli? Descriptors. Opis bolečine. Time of onset. Čas nastanka. When did it start? Kdaj se je začela? How long has it been there? Kako dolgo vas že boli? Precipitating factors. Sprožilni dejavniki. Did anything bring it on? Ali je kaj sprožilo or povzročilo bolečino? Sight and radiation. Mesto or lokacija in izžarevanje. Where exactly do you feel pain? Kje natančno vas boli? Show me your finger. Pokažite mi vaš prst. Is it painful if I press here? Vas to boli, če pritisnem? Where does it spread? Kam se širi? Intensity or severity. Jakost or intenzivnost. How bad is it? Kako hudo je or kako močna je bolečina? Is it the worst pain you've ever had? Ali je to najhujša bolečina, ki ste jo kdaj čutili? Tell me how bad is it on a scale of 1 to 10, with 1 being no pain and 10 the worst pain you've ever had. Povejte mi, kako hudo vas boli od 1 do 10, kjer 1 pomeni brez bolečin, 10 pa najhujšo bolečino, ki ste jo kdaj čutili. Nature. Narava. What does it feel like? Kako občutite bolečino? Or kako or na kakšen način vas boli? Sharp, ostra, stabbing, zbadajoča, shooting, prebadajoča, dull, topa, crushing, stiskajoča, aching, ustrajajoča, throbbing, utripajoča, cramping, krčevita, gnawing, zažirajoča. Associated features. Spremljajoče značilnosti. Have you noticed anything besides the pain? Ste opazili še kaj drugega, razen bolečine? Sweating, feeling sick, feeling faint, potenje, slabost, omotica. Time course. Časovni potek. Is it continuous or does it come and go? Je stalna
Ali v intervalih or pride in gre. How long did it last? Kako dolgo je trajala? Alleviating and aggravating factors. Olajševalni in sprožilni dejavniki. Does anything make it better or go away? Ali bolečino kaj olajša or odpravi? Does anything make it worse? Ali bolečino kaj poslabša? Standing, stanje, sitting, sedenje. Taking a deep breath, globoko dihanje, while swallowing, med požiranjem, while walking, med hojo, and don't forget, thanks for your cooperation. Hvala za vaše sodelovanje. Is there anything I forgot to ask you? Je kaj, kar sem vas pozabil or pozabila vprašati? Je kaj, kar sem izpustil or izpustila? Is there anything else you'd like to tell me? Bi mi želeli še kaj povedati? Okay, this is it. I hope you liked this tutorial and found it useful, and we invite you to check out all of the other tutorials that we've made.